आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव मणिपुरदा हौखिबा नोमनिनी असिदा कोविड-19 की एक्टिव केस हेंगलकपदगी हौजिक अपुनबा एक्टिव केस मसिंग 64 सूरे यावसंग कुमाईगी ngasi nini janba numita पिचकारी की थौरम पांगथोकली इम्फाल की श्री श्री गोविंद जी की मंदिर दा होली पला सिंगना थौगल तौरी असम अमसुंग नोंगचुब बेंगल विधानसभा मिखलगी अनिसुबा अमसुंग अहुमसुबा तांककी भोट खोमगी थबक कनखलकले अमसुंग लेबाक असिदा कोविड-19 दगी नाबा फबगी चांग चादा मरफुद्रा मरी दशमिक मंगा मपन यौरे लेबाक असिदा कोविड-19 की लाइचत अमुक हना संदोरकलिबा सिगी येंगलगा चेक्सिन बवाटपगी थौंग सिंगतोकपिनबा हाइजरी तंगाई फदबा चेक्सिन थौरान सिंग ngakna चटपगा लोइनाना चाइहिनी फुमांगा की मथकदा लेबा मियोय कोदिमक सुखसोय सोइदना वैक्सीन कापथोकपियो युमदगी हेक चथोकपदा फेस मास्क सुपियो मी अमगा की मरकता फुट तरुक लापना लेबियो माइ मिट अमदी खुद छातोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाव मणिपुर हौखिबा नोमनिनी असिदा कोविड-19 की एक्टिव केस हेंगलकपदगी हौजिक अपुनबा एक्टिव केस मसिंग 64 सूरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम न थोप चेरोल अमगी मतुंग इन्ना हौखिबा पुंग 19 दा मियोय 9 नुपा 5 अमसुंग नुपी 4 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी पॉजिटिव ओइकिबा मियोयसिंग अदु इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट अमसुंग थौबालदगी अनि बिष्णुपुर चुराचांदपुर अमसुंग सेनापतिदगी अमममनी हाइरिबा मतम असिदा मियोय 4 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी मसी थारगा हुजिक फावदा नाबा फबा अपुनबा मसिंग 19,994 सूरे नाबा फबगी चांग चादा मरफुद्रानी 5.5 अमनी राज्य असिदा हुजिक अपुनबा पॉजिटिव केस 19,945 सूरे हौखिबा पुंग 19 दा राज्य असिदा कोविड-19 की सैंपल 405 टेस्ट तौखिबगा लोइनाना हौजिक फावदा टेस्ट तौखिबा अपुनबा सैंपल 5,53,915 सूरे इम्फाल एयरपोर्ट ngarang मियोय 64 टेस्ट तौखी मदुदा मियोय अनि पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी मसी थारगा इम्फाल एयरपोर्ट थेंगनखिबा पॉजिटिव ओइबा मसिंग 19 सूरे हौखिबा थांगजा फावदा राज्य असिदा बेनिफिशियरी 35,413 टीका कापथोखी मसिगी मनुंगदा हेल्थ केयर वर्कर 19,942 यावरी मरक असिदा था सिगी 19 इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E2019 की रो नंबर 8 दगी 13 फावा अमसुंग 19 दगी 19 फावा अमदी नुमित असिदा एयर एशिया फ्लाइट तोंगदुना लाकपा रो नंबर 12 दगी 19 फावी पैसेंजर सिंगना मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर सिंग नत्रगा कमन कोविड कंट्रोल रूम दा फोन तौरकनबा खंगहले नागालैंड हौजी कोविड-19 की एक्टिव केस 5 खक्तंग आइरे हौखिबा पुंग 19 दा मियोय अमा नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी अदुगा मियोय अमना नाबा पदुना डिस्चार्ज तौखी राज्य अदुगी अपुनबा पॉजिटिव केस 13,919 की मनुंगदा मियोय 13,915 नाबा पदुना डिस्चार्ज तौखरे मिजोराम दा नौना मियोय अनि पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगी हौजिक एक्टिव केस 13 लेरी राज्य अदुगी अपुनबा पॉजिटिव केस 3,435 की मनुंगदा मियोय 3,419 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखरे हौजिक फावदा मियोय 13 लाइजत असिदगी लैकिद्रे अरुणाचल प्रदेश दा एक्टिव केस की मसिंग सुनतगी 4 खक्ता गाइरे हौखिबा पुंग 19 दा नौना पॉजिटिव ओइबा सुंग डिस्चार्ज तौखिबगी पाउ लेते राज्य अदुगी कोविड-19 की अपुनबा पॉजिटिव केस 13,995 की मनुंगदा मियोय 13,995 नाबा पदुना डिस्चार्ज तौखरे नाबा फबगी चांगना चादा मरफुद्रा 8.3 नी हौजिक फावदा लाइचत असिदगी मियोय 53 लेखिद्रे यावसंग कुमाईगी निनी जनबा नुमिता लेकाय लेकाय दा पांगथोपा यावसंग स्पोर्ट्स की दमक इम्फाल के कंगलादा मैरा लोबा ngasisu laknari ngasi asi पिचकारी नुमिनी तोंगान मफम कयादगी लाकपा होली पला सिंगना श्री श्री गोविंद जी की मंदिर दा थौगल पांगथोकली कोविड-19 लाइचत लेबा मरमना सरकारना थोकिबा हुकुम सिंग अमदी चटना कांगलोन की येंगलगा कुमही असि महु सागुम पांगथोकत्रबसु मफम कयादा साना खोनबगी थौरम सिंग पांगथोकली ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी
Assam amasung Nokchup Bengal Bidhan Sabha Mikhalgi Anisuba amasung Ahum Suba Tangkaki Bhot Khomagi Thabak Kankalakle Mathang Thagi amada Bhot Thadanagani Tangkak asida Barak Tampaki Sitara Manga Yauna Punna Bidhan Sabha Sit Kuntrama Panda Mikhal Pangthokani Bhot Thadaga Daba Matam Naksilak Bagaloinana Bhot Khomagi Thabaksu Kankalakli Akasbani Silchar Paumina Hai Rajniti Dol Singilu Chingbasing Ngamjabi Thaduna Voter Singi Pung Inching Sinaba Honari Barak Tampaki Sitara Mangada NDA Amasung Birodhi Mahajotna Haktingnana Lambatong Gadori Mukhyamantri Sarbananda Sonowal Nedagi Chairman Himanta Biswa Sharma Congress Luchingba Sachin Pilot Amasung AIUDF Ki Makok Badarudin Azmalna Jingbana Tongan Mamba Pamsing the Pang Tokba Mikhalgi Mitin Singda Wangangki Amaromda Rajagi Administration na Mikhal Santi amasung niyam jumna pangthokna bagidama section thorang kaya marum lokhatle Kerala da Mikhal naksilak bagaloina na NDA gi mirep singi dama kendra gi mantri Rajnath Singh amasung Smriti Irani na bhot khongki Amaromda CPIM Luchingba Sitaram Yechuri amasung Brinda Karat na chingba singna left dol gi bhot khomli Tangkak amakakta da Mikhal Pangthokadori ba Tamil Nadu da Bhot Khomgi Thabakan Khalakle Kendra gi Mantri Smriti Irani na Coimbatore da Pangthokpa Mikhal gi rally singda saruk yakhi AIADMK ki joint coordinator amasung Mukhyamantri Palani Swami na hairi Mikhal gi Bhot Khombagi Thabakta miyoi kayana mahaki matakta tamnana sirakliba maral sing adu achumba natte Mahakna hai DMK na karigumba makhal amata da chumna thabak pangthokpa ngamdre amasung lawmi singbo hantaba takta thamnana honare haina maral sikhi Congress Luchingba Rahul Gandhi na Mikhal gi rally singda wangang bada BJP na Ganatantra bu khongawnare amasung miyamgi adhikar sokpa thabak tawre haina maral siri Laibak asigi oina COVID-19 gi tika singthaningai oina kapthokre hojik phawada tika thadokhiba apunba masing koti taruk yaukre Haksel Mantralay na hai ngarang gi oina mioi lakun mapan lising yangkhai mari rom tika kapkhi maleng gi oina telama matam numit humpu drama thoini da COVID vaccine gi dose koti taruk lak ani lising humpu mapan tika thadokpa ngamba laibak Bharat no oiri Maleng bi oina khwaidagi chawwa tika thadopagi thabak asi chahi asigi January 13 ta healthcare worker singda ahanba oina hokhibani February ani dagi frontline worker sing tika kapa hokhi Haksel Mantralay na hai hokhiba pung kunmari da COVID-19 gi anoba case lising umpuni thoi chate taramari thengnaki anoba case sing asigi jada marphudi Maharashtra Punjab Chhattisgarh Karnataka Gujarat amasung Madhya Pradesh sagini ngarang phawada lebak asigi onya COVID-19 gi active case lak mari lising marphutaruk laikhi Mantralay na hai hokhiba pung kunmari da mioi chauhum taran thoi sikhibagi pau phangki masi tharaga hojik phawada laichat asidagi sikhiba apunba masing lak ama lising humphuma thoi changa yakhaini thoi chure hokhiba pung kunmari da mioi lising kunipa naba paduna discharge tawkhibaga loinana hojik phawada mioi koti ama lak tara umdoi hena naba phakre Naba pabagi changna jada marphuda mari dasmik manga mapani Indian Council of Medical Research na hai ngarang laibak sinba thungbada COVID-19 gi apunba sample lak tarama thoi lising marphuma thoi test tawkhi masi tharaga hujik phawada test tawkhiba apunba masing koti kunmari lak mapan hele Maharashtra da hokhiba numit kharani asida nauna COVID-19 na naba migi masing lising nipu yaukre Masi mamang chahiga yengnarubada handaki asina khwaidagi masing yamba oire rajya asida laichat asina naba migi masing nongmanonggi hengalakli hojik active case thapuna lak ahum lising kunmanga chamapan ama sure Mukhyamantri Uddhav Thackeray na rajya gi Haksel Vibhag ki official singda COVID-19 gi protocol sing ningthina ngakhanaba amasung tangai phadrabadi lockdown thamnanaba khangankre Muisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask su uppa phutaruk lapnana leiba khutsa amadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thong ahum asingak na chapinaba amu anan insingjari aroibada maruiba pau amu anna Manipur da hokhiba nongmanini asida COVID-19 gi active case hengalakpadagi hojik apunba active case masing upumdoi sure
याउसंग कुमाई ngasi nini chanba numita pitchkar gi thoram pangthokli Imphal gi Sri Sri Govinda ji gi mandir da holi pala singna thogal tauri Asamam sungnong tu Bengal Bidhan Sabha Mikhal gi ani suba ahum su amasung ahum suba tangka ki vote khomba gi thabak kan khalakle amasung laibak asida COVID-19 dagi naba phabagi chang jada marfudra mari dasmi manga mapan yaure paulu jare